የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ትስስሩን ልንበጥሰው አንችልም። 60-70 ዓመት የተደረገው ጦርነት ያልበጠሰው ማህበራዊ ትስስር መበጠስ አይቻልም። ብዙ ጊዜ ሰዎች ይቃወሙኛል። ኤርትራና ኢትዮጵያ መካከል ያለ ግንኙነት በኢትዮጵያና በሱዳን መካከል እንዳለ ግንኙነት ማየት ስህተት ነው። These are two states, same society, similar society. We need Eritrea, Eritrea needs us. Let's be very honest about this. ኤርትራና ኢትዮጵያ ስንል ኢሳያስና አብይን አይደለም ማየት ያለብን። የኤርትራን ፒፕልና የኢትዮጵያን ፒፕል ማየት ያስፈልጋል። ስናስብ በተለይ ለልጆቻችን ለሚቀጥለው ጄኔሬሽን ስናስብ አሁን ያለው የፖለቲካ ውጥረት እስካሁን ያለው የፖለቲካ ውጥረት የሚረግብበትን መንገድ እየፈለግን የኢኮኖሚ ኢንተርዲፔንደንሱን ማጠናከር ነው። ለምሳሌ ለውጥ ሲመጣ ለውጥ ሲቀርብ የውስጥ ብቻ ሳይሆን የኤርትራን መንግስትና የኤርትራን ምሁራን ነው የቀረብነው። አራውንድ 2017 የኢትዮጵያ ለውጥ ዳይሬክትሊ የኤርትራን መንግስትና የኤርትራን ህዝብ ኢምፓክት ስለሚያደርግ ለውጥ እየመጣ እንደሆነና በሁለቱም ያ ለውጥ የሁለቱን ሀገሮች ግንኙነት የሚያሻሽል እርቅ የሚያመጣ እንዲሆን ነው የፈለግነው። ኢኒሺያሊ እና አብይ ሄዱበት ጥሩ ነበር 2018 2019 አካባቢ but if you look at it የዛ ጊዜ እኔም ስለ ነበረው ሌሎች ስለ ነበረው ይሄ ግንኙነት የአንድ ሰሞን ሰርግ እንዳይሆን የመለስና ኢሳያስ እና የሻቢያና የቲፒኤልኤፍ ግንኙነት በዛ መቆም አልነበረበትም። in 1990s it should have been elevated into a state to state institutional relationship የኢኮኖሚ ግንኙነታችን የድንበር ጉዳይ ሌጋል በሆነ ኔጎሺየትድ በሆነ መልኩ ተቋማዊ መልክ እንዲኖረው ማድረግ ነበረባቸው። ያን አለማድረጉ የሁለት መሪዎች የሁለት ፓርቲዎች ጉዳይ መሆኑ ኢቨንቹአሊ ሁለት መሪዎችና ሁለት ፓርቲዎች ይጣሉ ነገሮች ፈረሱ። I was pleading with the Eritrean government, the Ethiopian government, please do not repeat the mistake of 1990s. We need to institutionalize the relationship between the two countries. ያኔ ኢሱ ኪሱ የተባሉ ሲፎጋገሩ I was saying no. We need a relationship between two countries. They didn't do that. Look at 2018 እና 2019 መካከል ድንበሩ ሲከፈት ምን ያህል ንግድ ነው የጦፈው? ምን ያህል ነው ሰው የተቀራረበው? ወዲያው ግን ተዘጋ ማለት ነው። አንዱ ሁለተኛው ከፊንፊኔ ዘሎ ከአስመራ ጋር የሚደረግ ግንኙነት አይሰራም። ትግራይ እዛ አለ። It's a matter of geography, it's a matter of society. Tigray is key to Ethio-Eritrea relationship. So it has to be, the relationship has to be Asmara, Mekelle, Addis Ababa. ይሄን ማስተሳሰር ያስፈልጋል። እና ስለ ኢትዮጵያ ኤርትራ ስናወራ አንተ ያልከው ቡድንም እኛ ጋር ተቃዋሚ የሚለው I stay away from that issue purposely. ኮዙን አንደርስታንድ አደርገዋለሁ፣ ሁሉ ነገር አንደርስታንድ አደርገዋለሁ። why do I stay? እንደኔ የኢትዮጵያ ፖለቲከኞች የኤርትራ የውስጥ ጉዳዮች መግባት ነገር ያባብሳል እንጂ አይጠቅምም። የኤርትራ መንግስትም ሆኖ የኤርትራ ፖለቲከኞች በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ መግባት ያባብሳል እንጂ አያሻሽልም። ከዛ ይልቅ ግን የሁለቱ ማህበረሰብ ምሁራን የሁለቱ ማህበረሰብ አመራር ማህበራዊ ትስስሩ እንዲጠነክር በተለይ ደግሞ ኢኮኖሚያዊ ትስስሩ we need to go through three steps ሰፋ አድርገነው በተለይ ሆርን ኦፍ አፍሪካ ላይ ስንሄድ ብዙ ጊዜ ሰው የፖለቲካል ኢንቴግሬሽን ላይ ፎከስ ያደርጋል። we have to work towards regional integration but not on political we should not start from the political integration. አሁን የኮንፌዴሬሽን ምናምን ይባለው we should really stay away from that. First let's focus on the economy. ትሬድ እንዲጠነክር አሁን ከ1998 ጦርነት በኋላ ብዙ ኤርትራዎች አምቼ ነው ስለሚባሉ ኢትዮጵያ የነበሩ በጣም ተባረው አፍሪካ ውስጥ these are very entrepreneurial የሆነ ሶሳይቲ ነው ያምቼ የሚባለው አምቼ መሰለኝ ይባሉ አይደል? በጣም entrepreneurial የሆነ ማህበረሰብ ከመሆኑ የተነሳ በአፍሪካ ውስጥ በሚድል ኢስት በደንብ ነው የሰሩት። ብዙ ነጋዴዎች ወጡ። 2018 በኋላ በብዛት መጥተው ኢትዮጵያ ውስጥ ማውላናቸውን አፈሰሱ። they contribute significantly to the economy. አሁን ደግሞ ከ2022 በኋላ ሁለቱ ሀገሮች መቃቃር ሲጀምሩ they are under pressure. ስለዚህ የሁለቱም ማህበረሰብ የንግድ ማህበረሰብም ኦፊሻል በሆነ መልኩ ኢንስቲትዩሽናል በሆነ መልኩ ማያያዝ ኢኮኖሚክ ኢንቴግሬሽኑን ማጠናከር በጣም ወሳኝ ነው። የወደብ ጉዳይም የሴኩሪቲ ጉዳይ መሆን የለበትም። እኔ ኢትዮጵያ መንግስት ወይም የኢትዮጵያ ሀገር የወደብ አክሰስ ለትሬድም ለሴኩሪቲም ለናቫል ቤዝም እንዲኖረው እፈልጋለሁ።
but it shouldn't be with a threat to Somalia or to Eritrea. It should be based on an understanding. የነዚህን ሀገራት የኢኮኖሚና ሴኩሪቲ ኢንሃንስ እንዲያደርግ ለምሳሌ ይሄ አካባቢ ገልፍ ኦፍ ኤደን as well as Red Sea is becoming vital to global trade, to global politics. ኤርትራም ሆነ ሶማሊያ ብቻቸውን የሀገራቸውን ጥቅም በእነኚህ አካባቢ ላይ ማስጠበቅ አይችሉም። ከጎረቤታቸው ግን ማሲቭ አርሚ ያለው ማሲቭ ኢኮኖሚና ፖፑሌሽን ያለው ኢትዮጵያ የሚባል ሀገር አለ። እነዚህ ሶስት ሀገሮች ጅቡቲንም ጨምሮ አንዱን ለመደፍጠት ከመሄድ ይልቅ አንዱን ለማጠናከር የኢትዮጵያ የኢኮኖሚ ጥንካሬ፣ የህዝብ ብዛት፣ የሴኩሪቲ የሚሊተሪ ጥንካሬ የኤርትራ ጥንካሬ ሆኖ ነው እንጂ መታየት ያለበት እንደ ኤርትራ ትሬት ፕሬዘንት መደረግ የለበትም በኢትዮጵያ መንግስትም። ሶ መጀመሪያ ኢኮኖሚክ ኢንቴግሬሽኑን ስናጠናክረው ያን ኢኮኖሚክ ኢንቴግሬሽን ለማጠናከር ደግሞ የሴኩሪቲ ኮኦፕሬሽን ያስፈልገናል። ኢቨንቹዋሊ በኔክስት ጀነሬሽን ላይ የኢኮኖሚክ ኢንቴግሬሽኑና የሴኩሪቲ ኮኦፕሬሽኑ ወደ some level of political integration ሊመጣ ይችላል። Take European Union. European Union started as still in cold cooperation after Second World War. Then it went to economic cooperation. Then it ran into political union አሁን ያለው። Asia ላይ I went to school in Singapore. Asia የሚባለው አሁን በኢኮኖሚ ነው የጀመረው. Now it's moving a little bit towards security. East African community ብንወስደው it's moving. Now, በጣም ያስቀናል. The relationship between Kenya, Tanzania and Uganda particularly is incredible. It has moved from economic integration አልፎ አሁን ወደ political integration እየገባ ነው እና እኛም ጋር የሴኩሪቲ የፖለቲካል ትሬት ከማድረግ ይልቅ ኢኮኖሚክ ኢንቴግሬሽን ላይ ፎከስ ብናደርግ አይ ቲንክ የሁለቱ ሀገሮች የተሻለ ይሆናል። አንድ ነገር አስምሬ ባለፈው ሳምንት ኢትዮጵያ እየታመሰች ተረጋግታ የምታድግ ኤርትራ አትኖርም። ኤርትራ እየታመሰች ኤርትራ ትሬትን እየተደረገች የምታድግ ኢትዮጵያ አትኖርም። that's why አሁን አብይ የሚያደርገው ነገር መቆም አለበት። it's stupid, it's dangerous. ትላንትናም የማይሆን ስራ ነው የሰራው። ትግራይን ለመምታት ከኤርትራ ጋር መተባበሩ አደጋ ነበረው። አሁን ደግሞ የትግራይን ኃይል ይዞ ምክንያቱም እንደ ድሮ ሌላው ሞባላይዝ ማድረግ አይችልም። የተወሰነ የትግራይ ኃይል ይዞ ከኢሳያስ ጋር ለመዋጋት የሚያደርገው ሙከራ ለኤርትራ መጥፎ ነው፣ ለኛ መጥፎ ነው። ፓርቲኩላርሊ ኑቲያካ ኦሮሞት የሆነ ካህደ ገሩን ቀበሉ። ምክንያቱም አልቲሜትሊ የሚመጣው ውጤት ኪሳራ ነው ለሁለቱም ሀገራት። why come on guys 70 years of war ምንድነው? የማንም ሰይጣን የሚጫወትብን ለምንድነው? why ይሄ ሁሉ ተሰዶ በየቦታው ሰው የተበተነው እኮ በጦርነት ምክንያት ነው። Eritrea is a beautiful piece of land. ብዙ ፈርቲላይዘር ያላት የትሬድ አክሰስ ያላት ለኢትዮጵያ በጣም አስፈላጊ የሆነ ድንበር ነው። and Ethiopia is a massive market and massive land. የሁለቱ ሀገሮች ኢኮኖሚክ ኢንቴግሬሽን እና ኢኮኖሚክ ኮኦፕሬሽን ይሄንን ህዝብ ከፍ የሚያደርግ አካባቢውን የሚያረጋጋ ነው። we need to get out of this security mentality. እኔ ለመኖር አንተ መሞት አለበት፣ እኔ ለመብላት አንተ መራዝና መራብ አለብኝ ብለው አመለካከት it didn't work. ስታርት ከንጉሱ ዘመን ፌዴሬሽኑ ባይፈርስ ኖሮ የኢንዲፔንደንስ ጥያቄ አይመጣም ነበር። ያን ለመጨፈለቅ የመጣው ጦርነት አመጣ። አሁንም ቢሆን ኮኦፕሬሽን አይ ቲንክ የተሻለ አማራጭ ነው ብዬ ነው የማስበው። ጋፊ ቢራ ዲማ ኦሮሞረት ጉርባን ነጋፈቴ ዲማ ኦሮሞ ኦሮሚያ ተነ ዲፍኔ ኢትዮጵያ ተነ ማል ጎኔቴ ረጋያ ሬፉ ፌዚ ኬዝ ደበረስኒ ሜሚ revival, reconstruction, institutionalization, state power. All this is a means to an end. What the end? Is emancipation, is empowerment, is about giving better life to each citizens, as citizens as well as a collective. Gaafi Oromo of Ethiopia kan hogga kaafnu imma ideology godina. Kamtu nageenya wayyaan uu kenna nu jidduttis ollaa wajjinis kamtu diinagdeen keenya akka guddatu nu gargaara, kamtu sirna dimokiraasii akka qabaannu nu gargaara.
Kalee Oromiyaa jenneef maal jenneef by the way debating kun started in Eden 1960s Elemoo fi Hussein Suraa jidduutti. Barrow was genius. Came up with the term self-determination about gaafa uumu as a way of reconciling. Amma immoo bakka irra jiru kanatti Abiy irraa fottoo barbaada moo namni? Eenyu irraa fottoo barbaada? And what's better for us? Ummata wajjin jirru kana wajjin yoo irraa baane maal jechuu jira? Eertiraa baatee sanii wajjin araara uumne economic integration uumuu qabna dantaa teenya jecha because we have to trade with our neighbors. To trade we have to restore peace. Waan nagaya daran booreessu osoo hin ta'in waan nagaya fooyyessaa deemu. Human security, political security ummata keenya ka fooyyessu. It's not, we have to choose between option adda addaa keessaa san keessaa kan Oromoodhaaf ta'u sabaaf salamii biyya saniitiif ka ta'u Itoophiyaa dimokiraateessanii Oromoonis sabni hundi qeefii irratti ifiif bulchaa biyyamoo haqa walii eegee waliin deemu. Is it going to be easy? No. Kana wal qabatee Amaara wajjin waan ka'u jira. Nuufi Amaarri ummata gurguddaa lama. Historically wali bu'aa turre. We are rivals kun waan dhoofamuu miti. We have been rivals for hundreds of years. That doesn't change. But the rivalry does not have to go to war. We need to manage it. Diversity balleessuu hin dandeessu. Diversity sabootaa dhiisi ta gosoota Oromoo keessaa ta lafa Oromoo jidduu jirtu haqa walii eeguu irratti siistama haqa walii eegsisu fiduu irratti hojjechuu malee dhabamsiisuun hin danda'amu. Kanaaf dhugaadha. Humnoonni Amaara keessaa bayanii fi humnoonni Oromoo keessa jiran akkaataa seenaa kalee itti hubannu akkaataa seenaa gara fuulduraa itti hubannuu fi itti ilaaluu irra garaagarummaa qabna. Maal yaaltee jettee na gaafatte waan gaarii na gaafatte. Wanni Abiy kun deemuu qaban jedhu isinitti himu. Abiyyis Mallasis waan silaa godhuu qaban godhuu dhabuudha. Yakki guddaan wanjalli guddaan isaan biyya sanii hojjetan. Mallas Amaaraa fi Oromoo Tigree sadeen kana lola sadeen kanaatiiti walti morkii fi kanatu Itoophiyaa tana uume irra caalaatti. Kana maaneej gochuurra adda qoqqooduu irratti fuulleffate. Isaatinaa jechaa turaniifi Oromoodhaan dhiphaa isaan hin timkatanyaa jechuu ture. Abiy hidhanniirtu maal godhere? 2018 irraa kaafne boleen cufaa keessa jiran Amaaraa mamaakirti kajaaniin ka keessa jiran marii hayyoota Amaaraaf Oromoo godhaa turre. Maal yaaltan ka jiru? Wanni yaaliin hin jiru biyya sanitti. Marii yaaluu turre. Marii kana maal godhe ni dhaabsise. ምን ያደርግ ነበር መሰላችሁ? በአማርኛ ልንገራችሁ። በተለይ የኦሮሞና የአማራ ጉዳይ ሲሪየስ ስለሆነ ለሁለቱ ማህበረሰብም ለኢትዮጵያ ሀገረ መንግስትም አደጋ የሚኖረው ስለሆነ ወደ ጦርነት መግባት ወደ ግጭት መግባት ይሄ ነገር ችግር ውስጥ እንዳይገባ ብዙ ጥረት አደረግን። ከ2018 2019 እስከ 2020 እስክንታሰር ድረስ የኦሮሞና አማራ ምሁራን እና አመራሮች ውይይት ነበር። በፕራይመሪሊ አቶ ሌንጮ ለታ የሚመራው የአማራ መማክርት ምሁራን ያሉበት ውይይት ነበር። አቢይ አስቆመው። ምን ያደርግ ነበር? ኦሮሞ ሲሰበስብ አደገኛ የኦሮሞ ብሔረተኛ መስሎ ይጫወታል። አማራ ሲሰበስብ አደገኛ ኢትዮጵያኒስት ሆኖ ይጫወታል። ኢቨንቹዋሊ አዳንኩት ሄቹ eventually he stopped that one. We didn't give up. After I got out of prison in 2022, we started another initiative to bridge the gap between Amhara and Oromo leadership. This time, we wanted to correct the mistakes we thought that threatened Abiy. We put it under Ministry of Peace. The man who is appointed as an ambassador right now to states, you can ask him. What's his name? Bin Nalf. We put it under Bin Nalf. Ala Musime was involved. Dr. Bikila is involved. A number of Amhara Oromo intellectuals involved. I was behind the scene. I did not want to be actively visible
because I felt that will threaten him. The Americans, the British funded it. There were 2-3 meetings, very productive, very promising meetings. Abiy intervened and stopped it. Why? Just like rulers before him, he feels when 2 large communities come together. By the way, he does this between Sidamas and Olaitas, between Somalis and Oromos, because that's the way he is trained by the people who recruited him. Okay? An Oromo leader does not need to antagonize Amhara or Tigray. Democracy does not in any way undermine Oromo interest in Ethiopia. In any way, shape. Therefore, we tried. He violently intervened, threatened the ministers, forced all PP members from Amhara and Oromia to withdraw. And he killed this initiative in 2023. So we tried. This is a guy who cherishes division. Look at what he's doing between the Tigrayans. He is pushing Tigray to another war. Instead of reconciling and reintegrating Tigray into the federal system. What is he doing? He has split them. Of course, the Tigrayans, since Mallas, they have not produced a unified leader, a strategic leader. He intervened, fomented division between them, and they fell for it. Now they are forced to choose between him and the Eritrean rulers. And this is extremely damaging to Tigray. It's extremely dangerous for Ethiopia and Eritrea. Kun Oromo rammalu jarana. Hoggansi Oromo bare. Ummata Gadati, ummata Finnati, ummata Nagati. Wasadin Oromo katinjam. Gada, Finna, Naga. These are the 3 pillars of Oromumma. Nuti Amaras ararsine, Wolin araramne, Dantate nyatisine, Hakasani egnefi, Tigres ararsine, Biya. Oromofis, Sidamafis, Walaitafis, Hundaftatu, Jarud Awin Kenya, Nidan Denya Momaltum right. We have the manpower. We have the legitimate cause. We have the resources. When Tigray at Dambabavne, Amakabil Lalesan, Maljam, confused and convinced. We don't have to do that. Nations are not built. Malam ni karama denga de malja. Hagar mis anaw badamno. Mini hal damno mafsasi ያለ በኢትዮጵያ ውስጥ ሀገር ለመጥናት በ6 ዓመት 1.5 ሚሊዮን ሰው ከተገደለ በኋላ ሌላ ደም ይፈልጋል። This is not an Oromo view. This is not an Oromo way. Okay? This is not personal enough. He just have a twisted view of humanity. Very cynical. That's not an Oromo view. An Oromo view is a humanistic view. Nuti? Sirna ba irre Amaratif, sirna ba irre Tigray hogga. Falminu? Tigray dan falman turre, Amara dan falman turre. Sirna nufis ummatota sanifis sanirra wayya. Kan ummatan kokkoonne, ummatan ajjeefne, ummatan saamne. Humna jenne waadaa galle bar. Ambar gaafa jara wajjina goshee godhu. Oromoo walis bulchuu hin danda'u. Biyya bulchuu dhiisin hanjaan. Harreen dhumuu gaatu isin caalaa bulchiti jechuun hin ture bar. Har'a garuu qaanii san nurra deebise. Because he's so childish, you know. You know, Abiy brought the worst in Ethiopian people. Wanni amma isin laaltani, obboleettiin Tigray faasaa turte. This cruelty. Ethiopia keessa namni wal ajjeesami. Nama jiraa wal gubuu magarsanii beektan. He brought out because he's so cynical. He's so cynical. I don't know where he got this idea. Denga Damalja. Jimma guutu diigeti. Ummata irraa buqqaase. Ummanni kaasaal xayyaquun hin jira. By the way, roorroon akka jimma irra jirtu bakka biraan jirtu osoo lolli hin jirre jimma keessa lolli hin jiru. Garuu roorroon isaan ummata irraan gahan. Namni biyya diigaati biyya hin jaara jira. That's why የኛ ሀገር ህዝቦች መረዳት ያለባቸው አብይና የተወሰኑ ሰዎች የሚያደርጉት ተንኮል ሸር ኦሮሞ የተመኘም አይደለም የኦሮሞ ፍላጎትም አይደለም ሊሆንም አይችልም። እኛ የምንፈልገው የታገልነው ጭቆና እንዲነሳልን በማንነታችን እንድንከበር
በቀያችን ላይ እንዳንዘረፍ ከሌላው ማህበረሰብ ጋር ተወያይተን ተደራድረን ተከራክረን በቀያችን ላይ ራሳችን አስተዳድረን ሌላው ቀየው ላይ ራሱን አስተዳድሮ በፌደራላዊ ስርዓት ውስጥ በዲሞክራሲያዊ ስርዓት ስልጣንና ሀብት ተከፋፍለን ተከባብረን የምንተዳደርበት ሀገር መመስረት ነው የምንፈልገው። አይደለም በኢትዮጵያ ውስጥ ከጎረቤቶቻችን ጋር we want Eritrea back not by taking away their sovereignty። ኤሪትሪያ ከኢትዮጵያ ስትገነጠል የኢትዮጵያ አንድ አካል ነው የሄደው። ኢትዮጵያ ተጎዳች ኢኮኖሚካሊ። ያንን በደም የተገኘ ሉዓላዊነት መንጠቃም አይደለም ያለብንኛ። ነገር ግን የኤርትራን ሉዓላዊነት አክብረን የፖለቲካ ሪኢንቲግሬሽን ያስፈልገናል። የኢኮኖሚ ሪኢንቲግሬሽን ያስፈልገናል። ከሶማሊያ ጋርስ we share large border። በዓለም ላይ አሁን ባለው ሁኔታ ከፍተኛ ኤክስፖርት የምናደርገው ለሶማሊያ ነው። የባሌ የአርሲ የሐረርጌ ምርት ሶማሊያ ነው ኤክስፖርት የሚደረገው። ይሄንን ኢንፎርማል ኤክስፖርት ፎርማላይዝ አድርገን የሶማሊያን ፊሽ እኮ ኤቭሪባዲ ዩዝ ኢት የነሱ ሜሪታይም ማስከብረን ጥቅማችንን የጋራ ማስከበር ነው የምንፈልገው። that is the Oromo vision for Horn of Africa that's what Oromo wanted to offer። ስለዚህ አሁንም እየተካሄደ ያለው ነገር አይወክለንም። ዝም ብለን ደግሞ አንቀመጥም። we will fix it ቅድም በኦሮምኛ ብያለሁ። ካንሰር ነው ያለው ሲስተም። ከዚህ ካንሰር ውስጥ አንዳንዱን ሰርጂካሊ ሪሙቭ እናደርገዋለን፣ አንዳንዱን በኬሞቴራፒ በራዲዬሽን እናስተካክላለን፣ ሌላም በድዋ ይስተካከላል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ለሁላችን የሚሆን ነገር እንገነባለን። ከናፍ ወር ፖርትላንድ ሁሉ ከይሰ ነገርና አሜሪካን ሲተኒ I'm so happy to be here። There is a lot of danger, there is a lot of challenge in the country, but there is also a lot of opportunity። Bakarra khane abboonni keenya dukkanatti yababaasan. Remember Adam Saaddofa baalirra xalayaa baadhataniiti baatii takka miilaan deemanii Finfinnee dhufanii hoggaa isaan dhufanitti jaallan isaaniidhaa jedhanii waraqaa nyaatan. Our technology is high, so we will use technology. Gaafa ilee fidaa Fibaaroon faan mootummaa dargii keessa hirmaatan nootii isaarraa hin arge yeroo hedduu naasaya. Oromoo digrii diploomaa qabdu kum tokko diploomaa qofa argate. Arra miliyoonaan jira jechuudha. Wanni barbaachisu maali? Rakkoo jirtu waakkachuu. Mootummaa Oromootii jallattuus hamtuus teenya jallatteetum haa deemtu jallannaan fe'aan harree jallate ni kufa. Fuudhee siin kufa jechuudha. Sirreessuu qabna jechuudha. Jarri kun Oromoo mitii hin jeyna, Oromoodha, Oromoo jallaadha. Jallaa kana ciraan sirreessina, ciraan cabsine ofirraa kaafna jechuudha. Kana gochuudhaaf immoo haqas qabna, beekumsas qabna. Kaleewu gaafa baankiif taankiin nu harka hin jirre sirreessine. Har'a rakkoon Oromoo humna dhabuu miti. Har'a humna isteetii qaba Oromoon. Rakkoon irra jiru maali? Humna san West godhu jira. Droonis kilaashis hidhatee jira. Walirratti waan hin taarree baasaa deemaa jira jechuudha. Kanaaf biyya ijaaruudhaaf Oromiyaa, Itoophiyaa ummatoota hundaa fi nuufis hundaaf taatu ijaaruudhaaf ni carraa'ina. Hojii keessanii jabaadha. Work hard. Work hard. Earn more. Own your own business. Barana keessa ijoollee nama dhuftan barana kuuliin yoo eegaltan 5 years down the road kuuliidha yoo itti fuftan that will break my heart. I want to see you own your business. I want to see you grow because it's a accumulation of each individual that makes up the nation. Kanaaf jabaadhaa rabbi nagaa walitti nu haa deebisu nagaan naa bulaa isin jaaladha.